Poštovani gosti, dobroveče. Poštovani pukovniče, dobro nam došli u naš grad. Pozdravljam posebno i majora Miroslava Stojanovića, koji je i ove večeri, kao i prethodnog petka, bio na predavanju koje je organizovalo Udruženje potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine. Poštovana direktorka, dobroveče i vama. Hvala svima koji ste došli da čujete večerašnje izlaganje. Naša škola je domaćin. Danas je dan rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. Možda će biti neobično što počinjem od toga, a govorim o predavanju koji organizuje Udruženje potomaka ratnika. Reč je o predavanju pod nazivom Moravska divizija u Velikom ratu od 1914. do 1918. godine. Pa Vuk je, pored svih onih poslova koji su poznati na skupljanju reči, umotvorina, na sastavljanju rečnika i tako dalje, i bio pisac, ali je bio i sakupljač istorijske građe, i vrednu građu koju je on sakupio je objavio nemački istoričar Leopold Ranke. Dakle, i tu je bila podrška, ali eto i tim radom se bavio. Dakle, mi kao obrazovno-vaspitna ustanova, gimnazija koja obrazuje decu i vaspitava, i Udruženje potomaka koje neguje tradiciju oslobodilačkih ratova, naročito do 1918. Evo, na zajedničkom zadatku da naše mlade generacije obrazujemo, vaspitavamo, da ih podsjetimo na žrtve koje su naši preci podneli u Velikom ratu. To je bila zaista velika žrtva, a o tome će nam govoriti večeras pukovnik, doktor Slobodan Đukić, koji je načelnik katedre za društvene nauke u Vojnoj akademiji u Beogradu, profesor vojne istorije, čovek koji se ovom problematikom sveobuhvatno bavio, i mi ćemo moći večeras da čujemo zaista puno podataka i informacija koje su važne za ovaj kraj, jer to su heroji, to su naši preci, vaši. Verujem da nema kuće i u Vranju i okolini iz koje neko nije ili položio svoj život ili boravio, odnosno učestvovao u ratovima, pa se posle vratio. Dakle, samo koliko spomenika ima ovde u Vranju, svako selo ima spomenik tim žrtvama koje su dale svoj život boreći se za slobodu. Dakle, večeras Moravska divizija 1914. do 1918. Ja ću zamoliti našeg mladog istoričara Milana Kasumića, inače i našeg učenika gimnazije, koji treba za neki dan i da završi master studije, a inače sekretar našeg udruženja, pa će on uvesti sa profesorom naše goste i nas sve u tu problematiku. Milane, izvolite. Hvala Oliveri na ovom ugodnom predstavljanju. Prvo da se zahvalim udruženju na ovoj prilici i da ponovim jednu važnu stvar, da je Moravska divizija, njen borbeni put, ima veoma važnu ulogu u samoj nacionalnoj istoriji Srbije, ne samo nacionalnoj istoriji, nego i u istoriji ratovanja samo srpskog naroda. Takođe, Moravska divizija je isto vrlo bitna za vranjsku istoriju i za vranjski kraj, zato što su upravo iz Moravske divizije krenuli i bila je regrutovana vojska koja je pošla prvo u Balkanske ratove, a kasnije i u Prvi svjetski rat, odnosno Veliki rat. Pre nego što je nastupio Prvi svjetski rat, Moravska divizija dala je svoj veliki doprinos i veliko zalaganje u oslobođenju stare Srbije, a prvi pešadijski puk, vranjski puk, knjaz Miloš je imao svoj veliki doprinos. Time, prvo, tokom 1912. i 1913. od samog Aleksandra Karađorđevića regenta, dobio je, prvi pešadijski puk vranjski je dobio Karađorđevu zvezdu 4. stepena, a sam šesti puk, car Nikola II, je prvi zabao zastavu u oslobođenom Skoplju. Komandant Moravske divizije Ilija Gojković
je svojim zaslugama u Balkanskim ratovima proizveden iz čina pukovnika u čina generala. Time Moravska divizija je dala svoj veliki doprinos i time je sa takvim iskustvom, sa takvim zalaganjem, dejstvovanjem tokom Balkanskih ratova je ušla u Prvi svjetski rat u borbu protiv jednog agresora kao što je bila Austro-Ugarska monarhija. Veliko mi je zadovoljstvo da mogu da vodim uvodnu reč pred jednim profesorom, pukovnikom Slobodanom Đukićem i neću više da dužim, već ću preneti da on ispriča o Moravskoj diviziji i periodu od 1914. do 1918. Hvala vam. Osjećam dug prema ovom kraju, jer sam 1999. godine bio ovde na prostoru Jelašnice, Vranjske banje i tako dalje i bio sam veoma srdačno dočekan od stanovništva ovdašnjeg i kada me potpukovnik Lović zamolio, predložio da dođem u Vranje, da održim predavanje, evo, veoma rado sam se odazvao. Milan je malo pre rekao da je Moravska divizija u vreme Prvog svjetskog rata uživala ugled jedne od najboljih divizija u srpskoj vojsci. Ja ću kroz svoje predavanje pokušati da dokažem, odnosno pokažem da li je to tačno i ako je tačno da ponudim odgovor zbog čega je to tako. Na samom početku želim najpre da vam kažem, da definišemo pojam. Šta je to Moravska divizija? O njoj se često govori i tako dalje, a nisam siguran da svi znamo šta predstavlja zapravo Moravska divizija. Nakon srpsko-turskih ratova ovo područje je ušlo u sastav Srbije i 1883. godine donet je zakon o opštoj vojnoj obavezi. Na osnovu tog zakona svi muškarci su bili obavezni da služe vojni rok u kasarni. Tako se popunjavala vojska. Podoficiri su dobijani iz podoficirske škole koje su počele da rade nakon toga. Jedna je bila od njih u Nišu i jedna je bila u Beogradu. Oficirski kadar u to vreme dobijao se iz Vojne akademije koja od 1850. godine radi u Beogradu. Evo ovde vidite kako su izgledale nekada prostorije Vojne akademije. Malo pre je Milan govorio da je komadant Moravske divizije bio general Ilija Gojković, ali ja sam ga izdvojio iz dva razloga. Prvo, to je jedini general u srpskoj vojsci koji nije završio Vojnu akademiju. Kako je onda on postao general? Naime, u srpskoj vojsci je postojala mogućnost vertikalne prohodnosti. On se kao mlad vojnik sa 16 godina prijavio u vojsku i nakon služenja vojnog roka položio za čin kaplara, za čin podnarednika, narednika i postojala mogućnost da se polaže ispit za čin potporučnika. On je taj ispit položio. Zatim je položio ispit za čin majora i u Balkanskim ratovima postao je general. Znači, i to govori o tome da je komadant Moravske divizije bio jedan izuzetno istrajan čovek, dosledan i za njega se vezuje još jedan kuriozitet. On je jedini srpski general koji je poginuo u Prvom svjetskom ratu. Način na koji je on poginuo govori sve o njemu. 3. februara 1917. godine vraćao se iz Francuske lađom i negde naspram Sicilije izašle su nemačke podmornice i potopili brod u kojem se on nalazio sa još ostalim vojnicima koji su se vraćali iz Francuske. Posada broda i vojnici prešli su na čamce za spasavanje. Zatim je nemačka podmornica izronila i zatražila da se svi predaju. Međutim, general Ilija Gojković izvadio pištolj i počeo pištoljem da puca na nemačku podmornicu. Nemci su se prvo čudili, a onda su uzeli mitraljez i ubili su ga, tako da je on jedini naš general koji je poginuo zbog toga jer je rekao srpski general se nikad ne predaje. Znači, to vam govori kakav je bio komadant Moravske divizije, onda možete da zamislite da ni vojska njegova nije mogla da bude lošija od komadanta. Ovo je teritorijalna podela Srbije koja je uspostavljena
1883. godine. I vidite, Srbija je podeljena na 5 divizijskih oblasti: Moravska, Drinska, Dunavska, Šumadijska i Timočka. Ovo je Moravska divizijska oblast koja je davala 2 divizije zapravo. Diviziju prvog poziva u kojoj su bili regruti na odsluženju vojnog roka i rezervisti mlađih godišta od 21. do 31. godine života. I diviziju drugog poziva u kojoj su bili isključivo rezervisti, znači starije godišta od 32 do 38 godina. Evo odakle se mobilisala Moravska divizija. Znači, prvi puk je bio u Vranju, ali je imao 4 grada koja su davala bataljone. Prvi bataljon je bio Vranje, drugi Vladičin Han, Vlasotince i Leskovac. To je prvi puk. Drugi puk se nalazio u Nišu. Sedište puka je bilo u Prokuplju, a bataljoni su bili iz Niša, Lebana, Prokuplja i Dušnika. I treći puk se nalazi u Pirotu, a bataljoni su bili u Pirotu, Beloj Palanci, Babušnici i Dervenu. To su, znači, 3 pukovske oblasti koje su davale Moravsku diviziju. Pored ova 3 puka, u Moravskoj diviziji prvog poziva bio je i takozvani 16. puk. On se sastojao od prekobrojnih regruta. Znači, toliko je ova oblast Moravska doživjela jednu demografsku ekspanziju, da je bilo prekobrojnih regruta koji su onda svrstavani u taj 16. puk. Otuda je Moravska divizija prvog poziva imala ne samo vojnike mlađih godišta, nego imala još jedan puk, 4 puka, a Moravska divizija drugog poziva imala je samo 3 puka. Pešadija je bila naoružana puškama Mauser i mitraljezima Maksim. Otuda je nastala izreka, kaže, lupa kao Maksim po diviziji. Znači, ovaj Maksim imao brzinu paljbe 600 metaka u minuti i bio je veoma efikasan, da tako kažem, u borbenim dejstvima. Artiljerija. Moravska divizija imala artiljerijski puk naoružan topovima Schneider Kane, koji su bili za to vreme izuzetno moderni, i takođe bio jedan konjički puk koji je bio u sastavu Moravske divizije prvog poziva. Sad ćemo da vidimo kako su se ove 2 praktično divizije, Moravska divizija prvog poziva sa mladim vojnicima i regrutima i Moravska divizija drugog poziva sa rezervistima, kako su se borile u Prvom svetskom ratu i da li je to zaista mit da je Moravska divizija bila najbolja divizija srpske vojske ili zaista u tome ima istine. Pa kada je započeo Prvi svetski rat, odnosno kad je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji, Srbija se našla u jednoj teškoj situaciji. Mi smo imali 4 miliona stanovnika, Austro-Ugarska imala preko 50. Osim toga, vidite, Austro-Ugarska imala jedan obuhvatni položaj. Obuhvatala je Srbiju preko Drine, Save i Dunava i Srbija je bila u zagrljaju Austro-Ugarske. Otuda se naša vrhovna komanda odlučila za defanzivan ratni plan. Ono što je donekle poboljšavalo situaciju Srbije jeste to što su Austro-Ugari morali eventualno da računaju na rat sa Rusijom. Nije se znalo da li će Rusija ući u rat. I na našu veliku sreću, na naše veliko olakšanje, 1. avgusta Rusija je stupila u rat. U međuvremenu, 12. avgusta, počeo je Austro-Ugarski napad preko Drine i preko Save. Ovde vidite Austro-Ugare koji su podigli pontonski most kod Šapca. Ključan dan celog rata 1914. godine bio je 12. avgust, početak Austro-Ugarskog napada. Naime, tada se u Kragujevcu odlučivalo šta da se radi. Da li da se držimo defanzive na liniji Valjevo, Lazarevac, Aranđelovac, Velika Plana, ili, kako su mlađi generali predlagali, da se krene u susret Austro-Ugarima pod pretpostavkom da su to slabije pomoćne Austro-Ugarske snage, a da su glavne Austro-Ugarske snage otišle u Galiciju u rat protiv Rusa. I pod tom pretpostavkom zapravo doneta je odluka da se izvede marš na Drinu, odnosno da se druga srpska armija, u čijem sastavu je bila i Moravska divizija prvog poziva, upute prema Drini i tako nastaje pregrupisavanje srpske vojske pod pretpostavkom da su to slabije Austro-Ugarske snage. U toku nastupanja prema Drini dobija se informacija da glavni Austro-Ugarski napad ide od Loznice prema Valjevu i Moravska divizija zajedno sa kombinovanom dobija zadatak
da udari u bok tih glavnih austrougarskih snaga koje se kreću dolinom Jadra. Tako dolazi neočekivano i za Srbe i za Austrougare dešava se Cerska bitka. Srbi nisu očekivali da će tu biti glavne austrougarske snage, a Austrougari nisu očekivali da će Srbi biti toliko hrabri da izađu do Drine i da im tu pruže bitku. Zašto je tu bilo opasno pružiti bitku Austrougarima? Jer su Austrougari, zahvaljujući svom obuhvatnom položaju, mogli da okruže u Mačvi srpsku vojsku preko Save i preko Drine i da je tu unište. Međutim, Srbi možda nisu bili toliko hrabri koliko su bili neinformisani, nisu znali da će se tu sudariti sa glavnim austrougarskim snagama. I to je bilo dobro jer smo mi Austrougarima priredili iznenađenje. Dolazi do iznenadne bitke na Ceru. Vidite, Moravska divizija je tu imala zapaženu ulogu, našla se u središtu zbivanja, da tako kažem, i posle 4-dnevnih borbi Moravska divizija i kombinovana divizija uspeli su da nateraju 19. avgusta na povlačenje Austrougare, da krenu prema Drini i zbog toga je Oskar Poćorek naredio povlačenje svih austrougarskih snaga. Znači, Moravska divizija prvog poziva u Cerskoj bitci odigrala je veoma značajnu ulogu zato što se našla, da tako kažem, na tom ključnom mestu gde je rešenje bitke, da tako kažem, palo. Moravska divizija drugog poziva, evo vidite ovde na slici, i ona je ušla u sastav prve armije, odnosno upućene u pomoć srpskoj vojsci u Krupnju, jer su Austrougari ušli i u Krupanj. Ovde možete da vidite štab Moravske divizije na Tekerišu nakon završene Cerske bitke sa komandantom Ilijom Gojkovićem i vidimo povlačenje Austrougara nazad preko Drine i ovde možemo da vidimo takođe Moravsku diviziju postrojenu, da tako kažem, posle te jedne velike bitke. Zašto je Cerska bitka bila veoma značajna za srpsku vojsku? Nisu u Cerskoj bitci Austrougari potučeni. Oni su naterani na povlačenje. Ali je to bila prva bitka srpske i austrougarske vojske, koja je podigla samopouzdanje kod srpskog vojnika i pokazala da je on spreman da se bori ne samo protiv turske i bugarske vojske, nego da je spreman da se nosi i sa carskom, daleko bolje opremljenom austrougarskom vojskom. Ovde treba reći da je ova situacija posle Cerske bitke, ta pobednička euforija, da je tako nazovem, kratko trajala i da je Oskar Poćorek naredio novi napad Austrougara preko Drine, takozvana druga ofanziva Austrougara. U Mačvi je druga srpska armija sa Moravskom divizijom zaustavila prelazak Austrougara preko Drine, ali su Austrougari prešli kod Ljubovije i počeli da zaposedaju takozvanu strategijsku gredu Gučevo, Boranja, Jagodnja i tako dalje. Na Gučevu, odnosno takođe na Mačkovom kamenu, dolazi do žestokih borbi. Bilo je bitno ko će prvi stići, ko će prvi ovladati tim visovima, jer su visovi imali izuzetan značaj za osmatranje, za dejstvo artiljerije i tako dalje. U toku bitke na Drini, znači, Moravska divizija je izvršila svoj zadatak, znači nije dozvolila Austrougarima da pređu Drinu i prodru u Mačvu, međutim, situacija je bila nepovoljna kod ostalih srpskih jedinica, tako da je 6. novembra naređeno povlačenje, znači praktično Cerska bitka je bila, Drinska bitka je bila izgubljena i 6. novembra je naređeno odstupanje srpske vojske sa Drine na nove položaje, što će dovesti do Kolubarske bitke. Početak povlačenja srpske vojske doveo je srpsku vojsku u jednu od najtežih situacija. Još je Napoleon rekao da jedna vojska gubi više vojnika u jednom povlačenju nego u 2 bitke. Šta se dešava kad vojska krene da se povlači? Kad vojska krene da se povlači, popušta disciplina, dolazi do dezorganizacije, do pada morala i tako dalje i tako dalje. I to je upravo ono što je zadesilo većinu jedinica srpske vojske. Međutim, interesantno je, opet se istakla Moravska divizija.
Moravska divizija se povlačila u najboljem redu. I otuda je komadant 3. armije zamolio Stepu Stepanovića da ostavi Moravsku diviziju kod Valjeva, da ona bude mostobran dok se 1. i 3. armija ne povuku preko Kolubare. Međutim, Stepa Stepanović, jedan komadant koji je bio ovako dosta strog, i na pitanje Radomira Putnika, Radomir Putnik mu je to sugerisao da Moravsku diviziju ostavi na levoj obali Kolubare, na to je Stepa pitao, a ko će da štiti povlačenje moje Moravske divizije? A Putnik mu je rekao, pa dogovorite se. Na to je Stepa rekao, u vojsci nema dogovaranja. U vojsci se komanduje. I Stepa je Moravsku diviziju prvu prebacio preko Kolubare, znači, da tako kažem, uredno, što će imati veoma velikog značaja za tok i ishod Kolubarske bitke. Povlačenje 1. i 3. armije teklo je kroz Valjevo u jednom, da tako kažem, teškom stanju, jer je došlo do mešanja kolona vojnih i civilnih. Civili su također se povlačili i to će biti uvod jedan u Kolubarsku bitku koja je počela 16. novembra 1914. godine. Malo pre sam rekao da se prva povukla Moravska divizija i ona je zauzela najvažniji deo fronta. To je bilo kod Lazarevca na ušću reke Ljig u Kolubaru. Zašto je to bio najvažniji deo fronta? Iza Moravske divizije nalazio se put koji od Aranđelovca vodi prema Aranđelovcu, dalje prema Topoli i Kragujevcu, znači u srce Šumadije. Ako padne desno krilo kod Obrenovca, front na Kolubari još može da se drži. Ako padne levo krilo na Maljenu, još će se održati front. Međutim, Moravska divizija je držala centar tog fronta. Osim toga, ti položaji su bili istaknuti. Kako se reka Ljig uliva u Kolubaru, ti položaji su nadvišavali i ono što je bilo nezgodno, Austro-Ugari su tukli ove položaje sa 3 strane. Sa severa, sa juga i sa zapada. I tu je od 16. do 26. novembra vođena žestoka bitka. Moravska divizija prvog poziva je istrajavala u borbi na tim položajima i bilo je izuzetno teško. Komandant Moravske divizije molio je generala Stepu Stepanovića da se Moravska divizija povuče kako bi izravnala front sa ostalim divizijama. Znate šta je rekao Stepa Stepanović? Stepa Stepanović mu odgovara, nisam ja nadležan da menjam naređenje vrhovne komande. Stepa je bio vojnik profesionalac i Moravska divizija je nastavila da gori na tim položajima. Izložena u nakrsnoj vatri artiljerijskoj sa 3 strane, na tim položajima stradalo je što poginulo, što ranjeno, što nestalo oko 4000 vojnika Moravske divizije. Bitka se na Kolubari nastavljala dalje. Uvidevši da Srbi pružaju snažan otpor na Kolubari, Oskar Počorek je uveo napad i ostale svoje korpuse koji su do tada bili u Valjevu i usled napada 15. i 16. korpusa na prvu armiju koja je branila Suvobor, nastala je jedna teška situacija, odnosno nastalo je povlačenje prve armije, pao je Ljig i tako dalje i vrhovna komanda je opet bila pod pritiskom da izda naređenje za dalje povlačenje. Šta je sad tu bio problem? Nikola Pašić je branio vojsci da se povlači dalje. Daljim povlačenjem morao bi se napustiti Beograd, prestonica Srbije, što bi negativno uticalo i kod saveznika, a pogotovo uticalo bi na moral vojnika. Putnik se pravdao rečima, kaže, nisam ja kriv što je prestonica podignuta na mestu gde treba da bude pogranična karaula. Nakon ubeđivanja izdato je naređenje za povlačenje vojske i vojska se povukla na nove položaje, napušten je i Beograd. I sada dolazi, da tako kažem, do jednog ključnog momenta u Kolubarskoj bitci. Vojska se povukla na Rudnik, do Gornjeg Milanovca, na Aranđelovac i povukla se na Kosmaj kod Mladenovca. Oskar Počorek je sada, vidite šta se ovde desilo, Oskar Počorek je sada usmerio svoju vojsku gde? Usmerio je ka Beogradu
da zauzme prestonicu Srbije i usmjerio je svu vojsku severno od Rudnika. Zašto? Pa on je najjači otpor osjetio od koje divizije? Od Moravske divizije. I on je smatrao da je sva srpska vojska tu, na pravcu gdje se povlači Moravska divizija. I glavninu svoje vojske okreće ka Beogradu i okreće severno od Rudnika, što će za njega imati teške posljedice. Kad je osjetio slabljenje austrougarskog pritiska, Živojin Mišić, koji je bio u Gornjem Milanovcu, predlaže protivofanzivu. I 3. decembra počela je protivofanziva prve armije na Suvoboru, probijen je slabi austrougarski front i prva armija je silovito zauzela Suvobor, sa Suvobora se počela spuštati prema Valjevu, što je za Austrougare znači bilo potpuno iznenađenje. Nakon ulaska u Valjevo nastao je ključni moment 9. decembra, zbog ugroženosti pozadine i boka, Oskar Poćorek je naredio povlačenje i ostatka austrougarske vojske i to je dovelo praktično do toga da je srpska vojska na krilima Austrougara 15. decembra oslobodila Beograd, čime je Kolubarska bitka završena. Vojvoda Živojin Mišić je podneo raport da na teritoriji Srbije nema austrougarskih vojnika, sem 42.000 zarobljenih. Znači, to je jedna velika pobjeda, najveća pobjeda srpske vojske u našoj istoriji, koja je nas Srbe svrstala u red velikih, da tako kažem, evropskih država i naroda, a veliku ulogu je odigrala Moravska divizija. Da nije bilo tako snažnog i čvrstog otpora Moravske divizije kod Lazarevca, ne bi bio moguć protivofanziva Živojina Mišića. Na kraju krajeva, spomen Kosturnica, Kolubarske bitke, ne nalazi se na Suvoboru, nego se baš nalazi u gradu Lazarevcu. Tamo je podignuta crkva Svetog Dimitrija i tamo se nalaze zemni ostaci poginulih srpskih vojnika u ovoj Kolubarskoj bitci, od kojih je znači veliki broj bio upravo iz redova Moravske divizije. Ja sam uspeo da nađem iz našeg vojnog arhiva neke podatke o gubicima, znači, Moravske divizije i sad ćete imati priliku da ih vidite. Znači, ovo su gubici po pukovima. Ovo je Moravska divizija drugog poziva. Samo ćemo gledati poginule. Znači, iz Vranja, iz prvog puka 366 poginulih vojnika je bilo, iz drugog puka Niš Prokuplje 430 i iz Pirota 336 poginulih. Znači, to je ukupno 1132 poginula. Moravska divizija prvog poziva imala je 2008 poginulih i po pukovima to izgleda ovako. Prvi puk iz Vranja 464 poginula, drugi puk 509, treći puk čak 583. Znači da je najviše Piroćanaca poginulo 914. godine i 16. taj puk koji je mobilisan sa cijele teritorije Moravske divizijske oblasti, on je također imao velike gubitke, ukupno 2008 poginulih. To su znači gubici koje je imala Moravska divizija u toku te ratne 1914. godine i u Cerskoj bitci i u Kolubarskoj bitci odigrala je, da tako kažem, veoma važnu ulogu i istakla se, da tako kažem, i stekla neki oreol jedne od naših najboljih divizija, najboljih srpskih divizija. Kada je nastupila 915. godina, vi znate da je 915. godina bila teška zbog epidemije pegavog tifusa, tada je na teritoriji Srbije umrlo oko 100.000 ljudi, treba reći da je umrlo oko 30.000 austrougarskih zarobljenika, da je umrlo dosta i civila i da je umro jedan određeni broj vojnika. Ta 915. godina je do oktobra meseca prošla mirno po srpsku vojsku, međutim, Nemci su postigli 915. godine uspehe protiv Rusa i rešili su da uklone Srbiju sa svog puta i da se spoji Nemačka, Austro-Ugarska i Turska, a pritome je Bugarska obećala da će ući u rat. Tako su se, znači, 915. godine u jesen, u oktobru nadvili crni oblaci nad Srbijom,
Srbija je bila sama, usamljena, saveznici sem simbolične pomoći nisu pomogli Srbiji. Naša vrhovna komanda je tražila od saveznika koji su se iskrcali u Solun da upute vojsku do Niša. Niš je bio iskićen zastavama francuske, engleske i tako dalje, međutim, saveznici nisu došli. Saveznici su predlagali nama da se mi povučemo južno od Niša, međutim, niko nije hteo da izda to naređenje da se Srbija napusti bez borbe. I tako je, znači, 6. oktobra počela velika ofanziva Austro-Nemaca sada na Srbiju. Ovde samo da kažem da je Moravska divizija bila na položajima kod Pirota prema Bugarskoj i ovo je autentična, originalna šema rasporeda Moravske divizije prvog poziva koja je branila front prema Bugarskoj u to vreme. 6. oktobra otpočela je velika austro-nemačka ofanziva. Kako je ova ofanziva izgledala? Srpska vojska se sada suočila sa novim načinom ratovanja. Protekle su 2 ratne godine i rat je promenio svoju fizionomiju. Sada su se kalibri, srpska vojska imala topove kalibra 75 mm. Austro-Ugari su došli sa merzerima 305, Nemci 420 mm. I kad su počeli da gađaju položaje srpske vojske i kad su počeli da gađaju Beograd, takvom napadu jednostavno se nije moglo odoleti, a pogotovo što je srpska vojska bila razvučena duž Drine, Save, Dunava, Timoka i na granici sa Bugarskom. U takvom razvučenom rasporedu Austro-Nemci su do 15. oktobra zauzeli Beograd i srpska vojska je bila prinuđena na povlačenje. Tog 15. oktobra Bugari su napali Srbiju i presekli su dolinu Vardara i tako onemogućili da srpska vojska stupi u kontakt sa savezničkom vojskom u Solunu. Bila je to izuzetno teška situacija za srpsku vojsku koja je bila primorana da odstupa. U takvoj situaciji vrhovna komanda je donela odluku da uputi Moravsku diviziju na Kosovo i da Moravska divizija kao elitna jedinica, da tako kažem, pokuša sa Kosova preko Uroševca, Kačaničke klisure, da se probije do Tetova, da se probije u zapadnu Makedoniju i da tako prokrčimo put praktično do Soluna. Međutim, iako je izveden ubrzani marš manevar i vođen, mi to u vojsci nazivamo Kačanički manevar, pokušaj Moravske divizije da oslobodi Kačaničku klisuru nije uspeo, jer su Bugari 22. oktobra zauzeli Skoplje, 26. oktobra Kačaničku klisuru i sva nastojanja Moravske divizije da prokrči to jednostavno nisu dala rezultate i vojska je prinuđena bila da dalje odstupa. Tako da je u drugoj polovini novembra gro vojske se našlo na Kosovu. Prema nekim podacima koji su sačuvani iz logistike, na Kosovu je bilo 200.000 vojnika, vidite. A na početku austro-nemačke ofanzive je bilo oko 400.000. Opet, šta se desilo u povlačenju? U povlačenju se desilo da se vojska osipala. Ima jedan interesantan primer, mi to u vojsci znamo, to je još Napoleon govorio, ne postoji bolji način da se jedna vojska rastori od pljačke. Kakve su greške naši oficiri pravili u toku odstupanja? Bio je jedan ratni magacin u Nišu i kad je vojska odstupala kroz Niš, nekom je palo na pamet da bunde iz magacina podele vojnicima, da ne bi pale Bugarima u ruke. I šta se desilo? Te jedinice kojima su podeljene bunde, one su se raspale disciplinski. Jer su vojnici između sebe trgovali, prodavali bunde, pa čak zastajali po selima, pa sa seljacima trgovali. Tako da je tu disciplina izgubljena i na kraju od tih jedinica nije bilo ništa. Znači, veliki uspeh jeste u povlačenju održati red, disciplinu među vojnicima, a to je veliki poduhvat i u današnje vreme i onda je bio. Sa Kosova je izdato naređenje da se vojska povlači.
Moravska divizija i prvog poziva i drugog poziva imala je tu kako da kažem, udobnost da se povlačila preko Crne Gore, od Peći, Rugovskom klisurom do Andrijevice, Podgorice, a iz Podgorice preko Tuzija za Skadar. I taj deo puta je relativno lako pređen. Međutim, šta se posle toga dešava? Već početkom januara srpska vojska, glavnina srpske vojske bila je pod Skadrom. Međutim, Crna Gora je kapitulirala. 13. januara Austro-Ugari su prodrli iz Boke Kotorske, zauzeli Cetinje i kralj Nikola je potpisao kapitulaciju. I Austro-Ugari su krenuli od Podgorice prema Skadru. I naša vojska se više tu nije mogla zadržati. Da bi se ukrcala na brodove, naređeno je da vojska sada pešači od Skadra do Drača i od Drača do Valone. I taj period, da tako kažem, albanske Golgote bio je izuzetno težak, jer je vojnicima ponestalo hrane. Vojnici su znači bili iscrpljeni, gladni i najveći broj vojnika srpskih je umirao od gladi. Jer ne samo što nisu imali hranu, nego nisu imali gde ni da je kupe. Sama Albanija je siromašna i to se pretvorilo, da tako kažem, u jednu Golgotu. Ovde vidimo štab Moravske divizije u povlačenju, kako je bio izložen i lošem vremenu i tako dalje. I saveznički brodovi, italijanski, da tako kažem, evakuisali su srpske vojnike na Krf. Međutim, pored Krfa se nalazi jedno malo ostrvo Vido i tu su odvoženi u karantin oni najbolesniji, oni koji su već bili iznemogli od gladi i tu na ostrvu Vidu je umrlo znači oko 5000 srpskih vojnika koji su sahranjeni u more i otuda je nastala pesma, znači Plava grobnica. Ja moram da kažem da ne zna se ni dan danas koliki je broj vojnika, koji je broj vojnika stradao u toku povlačenja kroz Albaniju, ali neke procene govore da je red veličine oko 30.000 srpskih vojnika. Moram da kažem još jednu stvar zarad istine i da su, kad je počela austro-nemačka ofanziva, napravljena je jedna greška, naređena je mobilizacija mladića od 16 godina, 16-17, koji još nisu bili prispeli za vojsku, jer se računalo da će oni, dok rat bude trajao, da će oni da sazru i najveća smrtnost je bila među tim regrutima. Od tih oko 20.000 regruta, 10.000 ih je umrlo, jer su oni bili fizički nedorasli i neiskusni za takve napore. I to je jedna, da tako kažem, greška o kojoj se malo zna. Nakon, između dva svetska rata, napravljena je na Vidu spomen Kosturnica i ja sam siguran da su neki od vas bili tamo. Međutim, na Krfu, oni koji su preživeli, oni koji su se snašli za hranu, da tako kažem, koji su bili izdržljiviji, vrlo brzo su se oporavili. I počeli su, da tako kažem, da funkcionišu na Krfu. Neki, eto vidite, prvi put su videli more, imali priliku da se okupaju na Krfu i da taj oporavak je tekao dosta dobro. Nakon oporavka na Krfu, 12. aprila je doneta odluka da se srpska vojska preveze u Solun i tom prilikom, pošto su divizije toliko bile slabe po brojnom stanju, spojene su Moravska divizija prvog poziva i drugog u jednu Moravsku diviziju, koja je prema nekim podacima imala samo 15.000 ljudi. Znači nije bilo više od 15.000 ljudi, tako su divizije bile malobrojne. Formirano je 6 divizija i konjička divizija. I počelo je prevoženje 12. aprila, znači tih naših srpskih vojnika na Solunski front. Ono što je, da tako kažem, interesantno, srpska vojska je posela deo fronta od reke Vardar do Prespanskog jezera. Znači, i prva armija je bila na desnom krilu i u njenom sastavu su bile Moravska i Vardarska divizija. Interesantno je da je regent Aleksandar tražio da mi dobijemo svoj deo fronta i da su saveznici u početku bili protiv toga. Zašto? Ovo je vojska na Solunskom frontu. Znači, ta vojska se sastojala, veliki broj je bio Vjetnamaca, veliki broj Crnaca sa Madagaskara, Senegalaca,
zatim su tu bili ruska brigada, italijanska divizija i to je bila jedna kolekcija naroda, tu su bili Irci, tu su bili znači Englezi, Francuzi i tako dalje i saveznici su na srpsku vojsku gledali kao na kolonijalne divizije i hteli su da nas upotrebe po nahođenju gde je njima potrebno. Međutim, regent Aleksandar se usprotivio tome i tražio da mi dobijemo komandu nad delom fronta i konačno smo to i dobili. Poslali smo svoj deo fronta i imali smo tu nesreću 10 dana, odnosno da kažemo još i ovo, da vojska ne može bez obuke. Zašto? Kroz obuku se uspostavlja sistem subordinacije, disciplina, red i tako dalje. Iako su vojnici bili stari i iskusni, da tako kažem, sad su primili novo naoružanje od Francuza i izvođena je obuka od pravila službe, strojeve obuke, da bi se vojnici ponovo doveli u red, da bi to postala ona regularna vojska kakva treba da bude. 10 dana posle posedanja fronta, nažalost, počele su borbe na Solunskom frontu. Bugari su izvršili napad na srpsku vojsku. Znači, Bugari su vidjeli da saveznici posedaju Solunski front i, da tako kažem, priredili su iznenađenje saveznicima, prvi su napali i to su napali našu levokrilnu 3. armiju koja je bila na prostoru naspram Bitolja, naspram Prespanskog jezera i ta naša 3. armija je bila tek izašla, nisu poslali, nisu se ukopali, utvrdili i imali su velike gubitke. Zato je Moravska divizija i cela 1. armija sa desnog krila prebačena na levo krilo i 10. septembra se krenulo u jednu žestoku protivofanzivu da se Bugari vrate na polazne položaje. Razvila se strahovita borba koja je trajala sve do 30. septembra. Poznate su borbe na Kajmakčalanu. To je planinski vrh od 2500 metara nadmorske visine i ovo su rovovi bugarski koji se i dan danas poznaju posle 100 godina na Kajmakčalanu. Za taj vrh Kajmakčalan vođene su uporne 20-dnevne borbe da bi 30. septembra vrh Kajmakčalana bio zauzet. Ovo su znači rovovi ti bugarski puni leševa bugarskih vojnika koji su masovno izginuli tu. Bugari su po svaku cenu hteli da ostanu na Kajmakčalanu, a srpska vojska, da tako kažem, je po svaku cenu želela da ga ponovo zauzme. Zašto je to tako? Sad mnogi me pitaju, ako mogu da napravim digresiju. Mnogi kažu, pa ko je sada bio lud da vodi borbu na 2500 metara nadmorski, zašto je to bilo potrebno i tako dalje, tako dalje. A ja odgovaram pitanje. Nikad se ne zna gde će se zapodenuti borba i što borba duže traje, njen ishod je sve bitniji. Imamo 99. borbe na Košarama. Isto jedna karaula potpuno nebitna, ali je stvar morala, znači moralni značaj toga, da srpska vojska nakon poraza 915. godine, da pokaže Bugarima da je sposobna da ih porazi, to je bila, kako da kažem, ideja vodilja, da srpska vojska je uporno napada na taj Kajmakčalan sve dok on 30. septembra, znači nije zauzet. Moravska divizija u sklopu 1. armije, evo vidite, ovo je spomen kosturnica na Kajmakčalanu koji danas postoji i nalazi se na teritoriji današnje Severne Makedonije. Imao sam priliku tamo da budem 2016. godine i da kažem da je to bila jedna zanimljiva situacija, jer smo sa jedne strane bili mi, a nekih 200 metara od nas bili su bugarski oficiri. Mi smo polagali vence na našoj toj spomen kosturnici, a oni su 200 metara od nas takođe polagali vence. Nakon zauzimanja tog Kajmakčalana, otvoren je put praktično prema Srbiji i Moravska divizija sa 1. armijom borila se i oslobodila je Bitolj. Bitolj je oslobođen 19. novembra i verovalo se tada da je počeo proboj Solunskog fronta. Zapravo, proboj Solunskog fronta počeo je te 916. godine i naša vrhovna komanda pitala je saveznike šta je cilj ofanzive. Da li je cilj ofanzive povratak u Srbiju i tako dalje i tako dalje. I u tom smislu
je vrhovna komanda napravila jedan možda ishitreni potez, poslala je Kostu Pećanca avionom savezničkim u Toplicu. Kosta Pećanac je došlo je do Topličkog ustanka, koji se pokazalo da je bio prevremen, jer su operacije na frontu u to vreme bile stale. Evo, samo da pokažem još par slajda. Ovo su groblje, srpsko vojničko groblje u Bitolju. Upravo najveći broj, znači, poginulih vojnika je tokom borbi te 1916. godine za oslobođenje Bitolja. Želim da kažem da nedaleko od grada Lerina, koji je veoma blizu Bitolja, nalazi se i ovaj spomenik srpskim vojnicima, malo poznat, i hoću da kažem da je mnogo tog spomeničkog nasleđa na teritoriji Grčke i Severne Makedonije, na prostoru gde su Moravska divizija i ostale srpske divizije vodile borbe, i želim da kažem da, nažalost, da to spomeničko nasleđe, o njemu se malo zna, ono nije obeleženo, znate. Ja sam razgovarao sa lokalnim stanovništvom, to lokalno stanovništvo inače govori slovenskim jezikom, da vam tako kažem, to su helenizovani Sloveni, i oni taj deo, gde su spomenici srpski, zovu srpski deo. Znači, ima deo sela gde je taj spomenik, i čak, ja sam slušao, oni su meni pričali priče, kako je tu sahranjen neki srpski general, pa je čak tu bilo mitova da je tu blago zakopano ispod tog spomenika i tako dalje, pa su čak neki pokušali da pljačkaju to blago. Znači, postoji jedno spomeničko nasleđe na celoj teritoriji Grčke, na prostoru gde je boravila srpska vojska. Nažalost, o tom spomeničkom nasleđu u Srbiji se danas malo zna i ono baš nije u najboljem stanju. Ovo je mitraljezko odeljenje Moravske divizije na Solunskom frontu, gde u pozadini možete da vidite i objekte u kojima su boravili vojnici na Solunskom frontu. Kada su uslovi sazreli, izdato je naređenje da se počne priprema za proboj fronta, i ovde ću samo reći kratko, ideja je bila vrlo prosta. Ideja je bila da francuske dve divizije, podržane snažnom artiljerijom, probiju front. Jedna je bila 122. francuska, druga je bila senegalska 17. kolonijalna divizija, da probiju front, a zatim da u tu brešu jedinice srpske vojske uđu i da krenu prema Srbiji, jer su one bile željne što pre da se vrate svojim kućama. Ovo je to dobro polje gde je probijen front 15. septembra 1918. godine i put ka Srbiji bio slobodan. Sa dobrog polja srpska vojska je krenula da se spušta prema reci Vardar i evo vidite napad srpske pešadije na Solunskom frontu. Ovo je jedna takođe francuska, baš iz Pariza, šema proboja fronta. Ja o tome neću govoriti. Moravska divizija je bila u sastavu prve armije, druga armija je izbila na Vardar 22. septembra i naređeno je bugarsko povlačenje. Šta se desilo kad su Bugari 22. septembra krenuli da se povlače? Bugarima se desilo nešto slično kao i našoj vojsci 1915. godine. Kad su Bugari krenuli da se povlače, kod njih je došlo do rastrojstva, dezorganizacije, Bugari su krenuli u masama da se predaju i Bugari su 26. septembra već poslali svoje izaslanike i 29. septembra potpisali kapitulaciju. 500.000 Bugara se predalo, tako da oni koji su se predali istočno od Skoplja pušteni su kući, a oni koji su zatekli zapadno od Skoplja, oni su zadržani u zarobljeništvu sve do 1922. godine, bili su angažovani na izradi zaklona. Kad su Bugari kapitulirali, nastao jedan prazan prostor i prva armija, u čijem sastavu je bila i Moravska divizija, krenula je dolinom Južne Morave da oslobađa redom, znači Vranje 4. oktobra, zatim dalje Niš 14. oktobra i 1. novembra oslobođen je Beograd. Ovde je, znači, defile Moravske divizije u Beogradu, znači 1919. godine. Nakon oslobođenja Beograda, srpska vojska i došlo je do kapitulacije. 4. novembra Austrija je kapitulirala, 11. novembra Nemačka i srpska vojska je kao pobednička vojska krenula da okupira državu poraženu, to je Austro-Ugarska, i to će dovesti, znači, do stvaranja
do stvaranja nove države, do raspada Austro-Ugarskog carstva i na području istočne i srednje Evrope stvoreno je nekoliko država koje do tad nisu postojale. To su Estonija, Litvanija, Letonija, Finska, Poljska, Čehoslovačka, Jugoslavija, Kraljevina, SHS i tako dalje, i tako dalje. Na kraju, šta bih mogao da kažem kao vojnik i istoričar, istina je da je Moravska divizija uživala veliki ugled. Tako Branislav Nušić, koji je posmatrao Moravsku diviziju na Kosovu, sve oči, kaže, uprte su u slavnu Moravsku diviziju da će ona probiti kroz Kačaničku klisuru. Znači da je ona već tada bila ugledna divizija. Ja kao vojni istoričar mogu da kažem da je Moravska divizija odigrala izuzetno važnu ulogu u Cerskoj, Kolubarskoj bici i da je izuzetno bila, da tako kažem, kvalitetna jedinica, pouzdana jedinica. A zašto je to bilo tako? Zato što je disciplina u Moravskoj diviziji bila odlična, zato što su tamo radile dobre starešine i zato što su vojnici sa područja Moravske divizijske oblasti bili dobri. Znači, jer kako je rekao Hemingway, što ste bliže prvoj liniji fronta, srećete sve bolje ljude. Tako je Moravska divizija, u Moravskoj diviziji bilo najviše dobrih ljudi, koji su u svim tim teškim situacijama ostali na svom mestu. I u Cerskoj bici, i u Kolubarskoj bici, i tako dalje. I to zaista vama može služiti na ponos. Nadam se da ste uživali slušajući ovo izuzetno predavanje i bila je stvarno čast slušati. Hvala svima koji su večeras bili sa nama i koji su podelili ovo osjećanje ponosa i, kako je rekao i profesor Đukić, i časti i ponosa što, eto, ovde su naslednici onih koji su činili Moravsku diviziju. Hvala svima.